nangu kwa tuadela ya shanga kasimebwa shawingila otima wanga kitinga kasimebwa valide desangila otima valide desosime etitala va nini ningekushimeba wingila otitema mwadela valide va nangu kulu personalite kuna senze n'imbere y'Imana Imana ishoboye byose. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 13 n'umurongo wa 5 tuganira umwanya utazo kuba muremure. Urwandiko Paulo yandikiye Abikorinto rwa kabiri igice ca 13 n'umurongo wa 5 tuze gusoma muri za ndimi kwa ko dusomamo kare. Ufite igitabo cy'Uruganda aje kugisoma n'ikinyarwanda n'igiswahili ndetse n'ufite mu Cyongereza n'aje kugisoma. Urwandiko Paulo yandika Abikorinto rwa kabiri igice ca 13 n'umurongo wa 5. 13 n'umurongo wa 5. Biblia igiswahili yavuze ngo jijaribuni wenyewe kwamba mumekuwa katika imani, idhibitisheni wenyewe au hamujijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yundani yenu, isipokuwa umekataliwa. Amen. Tusubiremo. Jijaribuni wenyewe kwamba mumekuwa katika imani, jidhibitisheni wenyewe au hamujijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Amen. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto ibice 13 n'umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo ni mwisuzume ubwanyu mumenye yuko mukiri mu byo twizeye kandi twigerageze mbese ntimumenya mbese ntimwimenya kandi timuzi yuko Kristo timuzi ko Yesu Kristo ari muri mwe keretse ahari mubaye mugawa. Amen. Amen. Examine yourself whether you be in the face. Prove your own selves. Know ye own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Asante. Murongo wa 10 wa murongo wa 3 w'igice ca 13 murongo wa 5. Abikorinto wa kabiri naho nyine wasoma. Subiramo. Yasubira rutumva. Mweke mweka obanga muri kukiriza. Mweke mweka obanga mwetegera mweka Yesu Kristo ari mu wabulanga muri abatasibirwa. Subiramo nawe mu Cyongereza twumve. Examine yourselves whether you be in the face. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. Asante. Duterana imbere y'amaso yawe Mana muri uyu mugoroba. Asante Yesu. Izi tariki imbaraga z'ubwiza bwawe Yesu Kristo wera w'Imana. Aya masaha twebwe abangana gutya. Haleluya. Amina. Tubonye uyu mwanya n'ubu buryo bwo kugera imbere y'amaso yawe. Amen. Taco twatanze carushije abandi ukuye buntu watugiriye tukaba tubonanye natwe tukisanga imbere y'amaso yawe mu nzu yawe, aho tuganirira nawe, aho imitima yacu curirwa ikanakirira, aho twambarira izindi mbaraga sha, aho dusigirwa tukumva n'amasezerano masha imbere y'amaso yawe. Aha niwe wabivuze ngo nituhagera namugiga ngo yateye amapfa gatera, waravuze ngo nitukwinginga ngo uzabyumva uri mu ijuru, nawe ngo utugirire neza. Mana yanje, duteranye dufite ibyifuzo bitandukanye, yego, ndetse dufite n'indwara zitandukanye mu izina rya Yesu, izabiza umubiri n'iz'umutima, kubera ko ari wuze umenya ahihereyeho ubugingo bwa buri muntu wese, uzukiza aharemererewe
kandi ugatabara. Ni ukuri Imana ntiwemere dutaha uko twaje kuko tuje imbere y'amaso yawe tubyizeye. Uko ni ukuri kw'ijambo ryawe riravuga ngo nitubyizeza imitima tukazatuza kanwa muri wowe ngo dufite ubugingo buzima. Ubwo bugingo turahamya neza ko tubufite kuko mu mitima yacu irabyemeza kuri Imana yacu, yemeza neza ko nta yindi Mana dufite iruhande rwayo. Kandi Mana yaje urabizi neza kuko uzuducura imitima ukayimenya. Ubu twaje muri ino nzu twizeye kuko ije tukubwiye nawe uzumvisha. Nzanezezwa n'ijambo rivuga ngo tutarasama ngo tugire icyo tuvuga ba wabimenye ibiri mu mitima, kuko baravuze ngo nidusenga twikingiranye twiherereye nawe ngo uzatwumva, ngo uzugororera abasenze mu mitima yabo. Ko ni ukuri kw'ijambo ryawe, kandi ihame ry'ijambo ryawe ni ukuri kudahinduka, tiguhinduka. Haleluya, tiguhinduka, tiguhinduka. Ni ukuri kw'ijambo ryawe. Uri umwami mwiza, iyo utegetse biza bikunda, iyo uvuze biza biba. Umugaragu yaravuze ngo iyo urebye imisozi zihinda umushitsi wayitunga urutoki gatumuka umwotsi. Mana, iriya misozi yose irambureho ukuboko kwawe kugira ngo ikurweho. Asandi ngaho adidaya uzumve Mana, tugire neza, ukuri tugire neza uyu mugoroba. Ruhuriye imitima irushe, ubamburire iyiboshwe, iremerere uyihambure mu izina rya Yesu Kristo. kandi bwawe bwirekane Mana. Amen. Ndabyizeye kuko ari ukuri kw'ijambo ryawe, warabihamije wenyine. Uravuga ngo nzaba ndi kumwe namwe, nzabana namwe, nzabumva, nzakora n'umusaba. None bikore Mana kugira ngo abantu baruhuke ko ukuri kwawe. Ayi wedela senda shanguluwa ayi Mana we ude kunezererwa ibyiza by'agakiza. Ndagushimiye Mana inyawe asandewe twari bande Mana kugira ngo tubone buno buntu uyo watugiri twari bande niki twari tumeze we Atititemela osi. none tugirire neza Mana. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Asante. Amen. Kasubire sengera indirimbo kandi gatoya gusa. Mana yanje Dimela otite. C'est fait la ride de Sangela Kos. Timwengela otimari de Vangela Kos te passe. Atitite meride de Savingela okame. Amen. Mangela de Savao. Kebi de Besenila otima. Kawengela mare de Vangela passe. Korewe. Etite de Savina mare de Koti. Shewengela Kawengela mare de Koti. Awala la nisa parte frobe. Dime de Savina. Dinila oti. Mangela azime. Baride de Gari de Savina. Ndagushimiye kuko uzumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu niwe muco waje amurekerezira nemere ndegengezanje izina amurekerezira
Bashimiye itorero Mungeri Imana ibahize umugisha. Twashimiye ishami ry'abanyamasengesho namwe Imana ibahize umugisha. Badutekereje ukabona ari ngombwa ko tuza tukabana. Imana ibahize umugisha. Shimiye abanyamuhana mwese, niki narimo nifuza kuza hano baje kuzutsa uwari nari na korosoro wari wabyutse, ariko nari mbifite ku mutima byo kuza hano, kandi ndumva nintaye Burundi. Nari mfite ideni ry'ahantu hamwe, ariko ntiriyaremera mu mutima, ntiriyaremera mu mutima. Nzataha numva nta deni mfite ryo mu Bugande. Amen. Kubera ko iki nariko nshaka, none barabyinye numva ndanezerewe. Amen. Amen. Nishimiye rero kubana namwe mwese. Nagiye menyamwo benshi abiwacu n'abandi tutari tuzanye, ariko twamenyanye. Nari nzi pasiteri mu mazina gusa, kuko hari aho nageze baramumbwira numva ndamukunze, aramuzi ngo tuvugane. Wa munsi arambwira ngo niwe minza abana be basanga ndamukunda. Kandi hari umunsi umwe saje yambwiye ngo agiye kubwira undi muntu ngo yakunze, ngo arashika abwire se ngo undi muntu yakunze. Turi imbara ari umwaka wo hirya, twaravye ngo tunezerwe. Arambwira ati ndatanisha kabwire data muzarebe. Hari abantu babayeho bazanezerwa, yashika mu rugo akananirwa guhisha amakuru yo mu kanisa, kama yavuga yose ati gitangaza muzika gitangaza twawe naco. Sinzi nimba bizabiba ku bantu benshi bamwe, ariko nasanze kutubanye gutandukanye. Hari abantu tubanye mu kanisa baza bagaragara ari beza, ariko bashika mu nzu tibabe beza mu nzu. Ko nukuri nyadata we azataha yashika muri 97 nigeze kugira amezi menshi umutima uzombwira ngo sinseke mu nzu, amezi menshi. Kandi harimo abakuru banje, ariko ninjira mu nzu umutima ukambwira ngiye gushika hanze bati wibeshuse bose ka bama gusuzugura gutyo ucishe mwijisho wewe wavuye hanye da cece. Kinjira nkunama bakangaburira, kandi bakangaburira vuba vuba, kabarambiwe yuko ngisha kuryama, kandi batinda ngataha nkagenda kuryama ntariye. Mara amezi menshi ngo buce ndarwara,
ngora mu kwezi kw'icenda ku matariki 10 nangahe y'ukwezi kw'icenda 97 ndatura mu nzu ndavunda ku 10 ku 11 ku 12 kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane tangira gusa n'ubwiye kuzanzamukaho ariko uko bansengeye haza kuza abana b'abakobwa babiri bati turifuza ko tukujana mu butayu. Wa mutima wo kuvuga ngo nsuzugura abantu bose simvuge mu nzu wari ukirimo, numvaga ko ntoseka mu nzu habe nabo. Noneho bati turakujana mu butayu, ndavuga ndari kumuranjana mu butayu guti dukeneye kujana mu butayu wo twemerera. Bari babiri, umwe yari mushiki wanje undi akaba muramu wanje mu muryango. Bati turaganda ko turi batatu mu butayu efo mu haba gisarara samuri tugenda nta toroshe yabaga. Umwaje imbere undaje inyuma kuko bamenyereye inzira, bagera ku mugina bakambwira bati hano hari umugina. Turamanuka turika mu butayu barakomeza nja ku karambi gatoya kari gahari ngari yari kumpa impumeka bene kwa kuri nyine nababwiye je umugabo warakaye ko ntazahumeka zomekera amazuru kagira ngo none afite shampoo izuru kagira ngo none ririmo nkarindwe kadomba ngo ndicara ngari barakomeza barageze gukomeza batera karirimba ari babiri ngo amaye barasenga baramiriza muri uco kibira je gasi ntagumiriza ndashafite wa mujinya wacagihe nta rukuru wampumiriza gusa naje mbabaye ko numva ko umubiri umeze bonsengera ngakira namaho. Barafatwa abakobwa numva ko umwe asimba azamuka mu kibira undi arasimba tora ku byatsi nari nicayeho abikubita hasi ari rukwanga bansiga muri ca gitunda bari rukwanga bombi bazenguka bitinka bitatu baragaruka baraso barasenga bama basenga tugeza nko ku masake bararyama kasa 11 bati dutaye barantahana ariko ntaha hambaye numva hariho akantu koroshe ku mutima none ngo shike mu nzu sinarakara nka kwakundi nagasandakara batejo tuzosubirayo nama muze dusubirayo kandi ganari nagize uwo mujinya bari bazi ko twagara dusengana mbere nja handi hantu mpamara amezane ngo ashire ngo ngaruka na wa mujinya kwa gusenga kurashira ndakazwa na cagenda ari ndwaye nama ngumico ngo buce ese bara bati dusugende mugora wa kabiri bana we barasubira kandi banjana umunsi wa kabiri noneho ngo bashikeyo basana basaze baramiriza abo bakobwa babiri bombi bari bashatswe umwe yari yapfushije umwana wa mbere atwitinda ya kabiri ngira ngo bombi bari barapfushije ariko uwo wundi yari yinjiye yari mu bwinjazo bw'uwundi arere umwana wa mukeba noko mundangize uya interiorije yari yarashatswe gusa yari atarabyara batwite bombi ndazamezi make baraguruka noneho batora ivyasi barabimara babikubita mu ziko ndahira muri iki gitunda tu baramiriza barasenga abakobwa uko baba basenga kumva hari ibiha bimvaho kumva ko ndabohoka ariko simbabwire natanga bibwira mu rugo nkavuga ko bakabibona mpaye nseka bakibaza ukuntu natangiye guseka nagiye ndakaye aye mana we amena amena ngo buce ndabohoka ndaririmba mu kanisa none ntangira gusenga mu nzu haca amezi nk'abiri amezi abiri sinzi ko yashize ukwezi kumwe
babakobwa bombi banjanye mu butayu munsi ntambara itangira mu gitondo munsi w'iposho bari bahinze bombi mu murimo iyo bashitse giriya barabica bombi babakobwa babiri noneho ngenda mperekeje undi muntu gwishura ibintu ngo ngere ahumva umwe aratatse mu bari bari kumwe n'abakobwa bari atese uwo ninde bati nije mpamagara abandi bati muri babagore hari umwe muzima ariko barya bombi bansengeye nijo basebutseho babiri bombi barapfa ariko sigara na kavensi bagaza baririmba nuko kunsengera bansengeye nubu ndacica rusarire nkumva ndabakumbuye abakobwa bombi umwe ari umukobwa w'umuyima n'undi akaba umukobwa wa Nyabyinshi nkumva ndabakumbuye nk'abantu umwe ari umwuzukuru wa Rubirika w'Abahima ninde abantu babaye mu mirenge Rubirika ndi mwari mumuzi n'abakecuru babaye mu Karingi ndi mumuzi Rubirika bagajya ku Gitabi ise w'amamengana n'abambarato uwera umukobwa wa Kanefu. Amen amen. Ariko baramfashije uwo munsi mw'abantu bankuramo ibiswasi byo kudaseka bankuramo kuzira mu nzu bankuramo kurakara none naransigara ngera mu nzu ngarambiwe ngatinda kuja kuryama naho ubundi nagaza ndyama nka 2 zitaraba ruguru bagaza bajyaga kare 2 zitaraba nabaga ndi mu cumba pampumeka nkabankubise kaho nahumbagiye harabango umuntu azarakara ugahumbagira batakwirukanye umujinya wa Satani sinzi ko kukandukaje ariko ni gitangaza ariko naranezerwa Mana yanje abakobwa baragenda bombi haza kugenda nundi wari muramu wanje bamagendera cyane yari yaramfashije no tugira igitaramo cy'umunsi mbabona na kabiri mu gitondo abandi batoye intumbi ya muramu wanje na kabiri mu mugoro ndakazi rimwe n'umugoro genda guca ariko ngo mari sigara na Kristo nzobabona umunsi umwe nzanicara rimwe nkibuka ico gitaramo cy'iryo joro cyo mu butayu kumva sinzi ukuntu Imana sinzi umutima wanje ubaye ukaka ngiki Bibiliya izivuga ngo ibyabaye kuva kera ngo kwari kugira ngo bitubere sataburenge. Amen amen. Ni nk'ibidukubita inyuma ngo tutatitonda twihute tugende dushikiye twato bituma tugomba gusiganirwa tukagera iyo tugomba kuja. Amen amen. Paulo yanditse aya magambo dusomye abwira abantu ngo nimwigerageze ubwanyu ngo murebe nimba mukiri mu byo twizeye bati gusa kimwiyizi bataho ahari mwo bamubaye abagawa mubaye mutabizi neza. Yohana yazanditse mu Rwanda ukwego rwa mbere igice cya 5 yavuze ngo igitumye mbandike aya magambo bana banje ngo nukugira ngo mumenye kuko turi muri we. Amen amina. Kugira ngo twigenzura tumenye neza niba turi mu yaduhamagaye yavuze ngo icyatumyaza ngo nukugira ngo twereke Imana y'ukuri ngiki cyerekanye umwana w'Imana pasteur ngo nukugira ngo twereke neza itusiontere kidole mu Giswahili cy'igitabo ngo itusiontere kidole itwereke Imana y'ukuri ngabwiri de la somine batingiya Imana y'ukuri iyo mugomba kugenderamo. Amen amina. ngo nisho cyatumye umwana w'Imana ngo yerekana ngo kwari kugira ngo dusiontere Mana yo mwisho adutungira gatoki atubwire ngiriya ngo nisho cyatumye umwana
w'Imana yerekana. Asante. Ngo ni kusionta kidole. Mana yo mwijuru we. Ngo nico cyatumye yerekana umwana w'Imana. Bati bana banje. Zaneza rwanurwa. Yabuze ngo yarwanditse nk'umuntu wari ko wandikira nk'umubyeyi n'abantu bo mu nzu. Nyumba ya abana bo mu nzu. Bati bana banje. Ngiki gitumye mbandikira ayo magambo. Nukugira ngo mumenyike. Ayi Imana yanje we. Amen. Nukugira ngo mbatungira gato kumumenye Imana y'ukuri. Ngo nico cyatumye umwana w'Imana yerekana. Yifotoza na pasiteri. Akavuga ati ngiki kimenyetso se. Ntimuzi kimenyetso ko pasiteri yaguye singiki. Kimenyetso. Hazabona ishano. Hazabona ishano. Wigenzura ngo mureba nimba mukiri mu twizeye. Kiza kimana kari ku mitima yanyu. Ngo gese mahari mu waya wagize gute? Abagawa. Ngo se ndi mwiyizi. Uyu nazo ari mu gushora urubanza ngo bamuvuze intege nkeya. Ati naje ndumuyumbe nk'abandi. Ni mukurindira mukobwira ko nagize intege nkeya. Kimuzi ko sigaye nsobanura maniko. Yesu ngo umunsi umwe yabwiye abigishwa biwe atumye 70. Yatumye ibice bibiri. Igice cya mbere yatumye 12 na 70. 70 raporo ya 70 niyo nzasoma. Iya 12 ntizigaragara. Iya 70 baraje baravuga ati data ruje. Uzigitangaza cyabaye. Ko turacaho duciye amapepa kamahunga. Batabantu dusengeye hano hirya. Bati nigitangaza. Yesu ngo arabitegereza ngo ariko mwabahungu mwe. Nisho kibanejeje gusa. Munejejwe nuko gusa ngo abadayimoni babahunze. Bati dore mu gidoro cyari gutuma munezerwa. Bati nukumenya ko amazina yanyu. Yanditse mu gitabo cy'ubwishura. Ngiki cyo cyo cyakagomza kuba ngo cingenzi. Nuko igenzura. Bibiliya yaje yambwiye ngo iyo urebye ngo abakristo banone ikintu cingenzi barimo guhananira. Ngo nimba Kristo yobaje ngo akazabajana mu ijuru. Bati ngiki cyo abantu bakagombye kuzoshaka mu gitondo. Akabona ngo ariko naraye neza. Niriwe neza. Nzusa neza. Agakiza nakararanye. Ndakirira mwese. Ndacagafite. Nimba naremye babandi bari kuja mu kimina. Ikimina nacirwamwo neza. Iyo ngo yagaza ngo reka ndebe nimba ndateshute. Mwibere y'Imana yanje. Ngo agahagarara akabanga reka pimirwa kumuzani. Ndebe nimba ntoba ndateshute. Ariko abakristo banone we. Ndayisize imbere y'Imana. Kengula sambre de kisi. Kwani kindi gisaba? Tacho. Takindi gisaba ni imbere y'Imana. Keretse umuntu wenyine wo kwisuzuma. Yego. Kandi wamara kwisuzuma ukiha amanota wenyine. Ngo mwigeze murangiza mwigerageze. Ni nko kwishira ku ahantu bo gupimira. Bateka ndebe nimba kino kizamene ukisinda jenyine. Hapana gushaka ba pasteur ngo gukoresha ikizame. Batinda cyakomeye. Ndacakomeye. Ariko umutima uzukubwira gute? Umutima mukukubwira ko kiri muzima cyangwa utari muzima. Nukuri kw'Imana. Ariko ndatangaye. Imana we. Nako ngako konyine. Nayo ngaye. Ariko uzukubwira gute? Furije uzukubwira uri wenyine. Niko kuri kwawe. Apana kuri twebwe tuzi hanze. Kuri ko mu mutima w'umuntu niwo muhamya wiwe. Kujya umutima uzo kugenzura ukakubwira ngo ndakuze. Niwe wewe. Ayi Imana we. Sinzi umwana mpankenera kuramutsa karagaca. Ndamuramutsa gusa. Nushaka ntunkambere. Muramutse gusagaze. Wa mwana wari kuririmbira hano mu gitondo. Muri babandi bamasha babiri.
wari runo ruhande kare ni butoto wari uri hano kuko naje kumenya ko ari yashangeze hanze ariko waririmbiye aha niza kugerira yefu ndamu ukuboko gusa iyo yakikanira mashaka ukumagara nyine abana baje nije naje ndaje ndakuramutsa gusa kantangarura yanjye imbere y'Imana murana niba mukire muzo twizeye murana mugerageza ku musimamu niba mukire ku murongo yavuze amagambo menshi umwanditsi ngo twemeza kuko turi imbere y'Imana natangaye iwe yavuze ngo niba imitima yacu twemeza kuko dukunze Imana ngo tudakunze ibyisi mvukundi Yohana yabyanditse Yohana yaravuze ngo kimugakunda ibyisi ngo ni mukunda ibyisi ngo gukunda Imana tukuza bakurimo mwebwe ibyisi ni ibiye bana ba mama si faranga si faranga ifaranga niba abandi ibyo ninde bavuze ngo uri mu kimina cyagiye nkaha nguri ahubwo no ugira ubundi bwenge bwo gucungura ikimina cunguke kandi mu mushorere cunguke cyane abandi mwinjire mu bindi si byo byisi abasedwa bari baraduhisha akajambo ko gushaka ifaranga bakatubwira ko gushaka ifaranga rimwe na rimwe ngo ariko kuva mu by'Imana rimwe na rimwe bagazatubwira akajambo kavuga ngo umutunzi ntazaja mu ijuru siko kuri kw'Imana ukuri kw'Imana n'ukora ngo yamara gukora akabona icyo afashisha abandi nico gituma Paulo ari kubwira abantu akabwira ngo uzaya akajambo kamwe abantu bazasobanura nabi siko bibe yanje yambwiye ngo umupfakazi ngo azandikwe ngo aruko avishije imyaka ngahe siko ni 60 y'umuntu utabasha gukora akazi ariko si ukwandika nk'umupfakazi musome Bibiliya yanyu Pastor itorero gico gagiye Efeso ni gikorinto arya gikorinto bari bagiraka Efeso bari bafite ikibazo cyo kugaburira abapfakazi no kubambika bati noneho kugira ngo tutazaremererwa tukagira umugayo kubapfakazi muzande kugejeje imyaka 60 tutakibasha guhinga none abantu bakamavuga ngo uyu nguyu ndiye bakicizera nk'umupfakazi ngubwo afite abana batanu cyangwa ngubwo ataragaze imyaka 60 ni kinyoma hebe nuwose garanu hebe nusize afite umwana umwe ninde akwiye ngo yicara hebe nufite umwana umwe yoba umupfakazi kandi ko umupfakazi ngo kuko yirinze ubu ngo bari bazima bari mu kwitwara neza abapfakazi kurusha afite abagabo uko niko kuri kw'Imana yanje bamwe mu gusimbuka ingo akava mu ngo agasimbuka akazarurira igipango ni ubu ngo nabibonye abagore bari mu gukurira igipango imbere y'Imana nabeshe iko kuri ari mu kubesha ngo agiye gucuruza pesa agashakoje pate iyo kagashakoje kare akanini gafite nk'umukamatiyo kumugozi w'inyuma zana kandi akabesha ngo agiye gucuruza naho tagiye gucuruza sanzu ndi mugabo we ariko ndatangaye ari mu kujana ibintu byose agenda ngo agiye gucuruza afite mabuzo gaye gucuruza ira mu gicara tagiye gucuruza sanzu ndi mugabo Mana yo mwijuru uriza yitegereza ikamenya izo mwaye mukora kumanywa na nijoro irabazi izi mazina waratangaye ibyo niko yambwiye mutwari we yarambwiye ngo iratuzi twese izi turi mu bandi katuzi turi twenyine ituzi twicaranye n'abandi cyangwa turi twenyine Mana yo mwijuru uko niko kuri kw'Imana yanje nangu kwa tuwadela ya shanga kasimebwa shawingila otima wanga kitinga faride desangila otima faride desosime etitala va ninga kusimebwa otitama mwadela faride va nangu kuri personalite kunda senze imbere y'Imana Imana ishoboye byose kunda senze imbere y'Imana andungo koshinedela tingila otime tangulu waya nangila atita faride de kosimebwa mwa wanditse igitabo kimwe kiratangaza ngo amaravuga kuri ruga araba ngo rimwe na rimwe ngo tubuze kuri ruga ngo tuba dusengeye isi Imana ngo izifata ya ruga yacu ikayisobanura ngo no mu ndimi z'abadage n'abashinwa batasenze ikavuga ngo nuri yarakeneye kino avuze mu rurimi rw'iwabo yarakeneye indu z'uducokora nutayigira
nutayigira ndi imbere y'Imana kandi uzi umugabo we mu kucokora iz'Imana n'uwabitakaje mpaye mikoro uzi umugabo we mu kucokora iz'Imana n'utakiri Mana y'umubiri no haleluya umugabo utakifite iz'Imana niwe uri mukuvuga iz'Imana nawe aba n'udafite inka yice niwe wagafite nuko kw'Imana imeze data none yaje kuvuga iby'abandi kubera ko yabitakaje aza bivuga nabi muyimushire muyimuterera uwo nguwo ngiye kuvuga kuri rwa Imana muyimuheze nyamuture Kila hotipa. sizo ngawati tepa Bali data salirao. hari umugore umwe wese Kama ngira. yohereza audio ngo mama yavuga ngo bona twatwo twiwe Kila hoti tata sao. Ngira mari de kotipe. Kasinema. Sewe ngira mari de kasinema. Ngira hoti tata sao. icara n'ukuri kw'Imana icara aho ngo nimwigenzure ngo murebe nimba mukiri muzo twizeye muracahagaze kuzo twizeye nico gituma umwanditsi yanditse ngo se nk'umwana w'umuntu naza ngo azasanga ngo kwizera kirimo azasanga ibyo twizeye bakirihagazeho azasanga kagakiza mwakiriye kera kakiri muri mwebwe azasanga bwa butumwa mwumvishe mukibuhagazeho azasanga ya mahame mukiyafite azasanga kwa kwizera kukimeza neza ariko Mana y'umurenge Mana yanje nawe uzuvuga iwanyu nza mvuga Imana kavuga n'iyiri ya penda kavuga n'iyiseseka ariko kw'Imana zavuga niyo muri koke umunsi umwe bigaze kumbwira nezerewe n'ishucagana yababwiye nagiye bose umwe baririmba indirimbo y'isi itari y'Imana ngo nani yatindaki oyawa ngo oyi kumana pasi ya pamba nibigaragazo by'ubusa njewe mbishira mu gitaramo nasize kugwa karinzi kwa dufite kizibu mbururu papuro ngo nandika mandiko kandi barwaga ngo we kanduro bahagira gutya ngo we kanduro uwaye tubwira ngo duhimbaze ibo kagira gutya yagira gutya cyane tugakwita ukumvuge guturikana ariko ngo mbare jewe nibuka gitaramo nasize twataramye mu ijoro riri iwacu kaza ndumva no kwandika ndibere y'Imana mu ijoro hari abahungu babiri bari baje bavuye mu kidoti reka ndeka ko ngakona bari bavuye mu kidoti babashe umuyango kwisi ngwani bene yindi nunda cyafite ikibibi ikibindi imbere y'Imana ikibibi ndashaka ifite ariko ndagaza kutekwa baririmba ngo nani yatendake ayawo ngibigaragaza by'ubusa bati nenda guhamagaye ngo uzane kugaragazwa no marutaye gusa ibigaragaza pasi ya pamba nayo kwa na pasi ya pamba ndeni ni moto basi ndenga kandi sinsonze uwo munsi bizagenze gutyo niba ni mbumva sinzi kumva ndakto zimbwiye umva no bwirwa ko singira icyo urega mu kumvikane cyane atariko muzosa azasanga kwizera kirimo azasanga mukiragaze muri bazima nubona ko ubukristo bwabaye ndanze hano umuntu ari mukurenga guca agasanga karoje umuntu akazakiraguza ngo arebe niba baba batamubonye ayo wewe tari wakugera ahantu ndi umushitsi bajya kumfatira icyumba ahantu usanga nk'abakora ari batanu b'abahungu imbere y'Imana abahungu batanu b'abakorari
barahunga ngo pasite ngo tuce hano hari higa baba bagakunda bahara kandi gitangaje bari banzi kuri social media gusa singababwiza ariko nabapganisha pagani wo mwikani yariko ngo nizanye ngaruka nzasanga ngirimo kwizera kwihagaza ko kusima batari mwigenzura ubwanyu muraba nimba mu mwiba mwishira kumuzani mwenyine kandi unyine abantu bakwishira kumuzani amen amen umuntu akazayishira kumuzani akaba ngo ndacari mu byo twizeye cyangwa se nkibiriwe ko niko kuri kw'Imana yaje nicyo gituma umwanditsi ari kwandika mu Rwanda Yohana yaravuze ngo gusigwa mwamaze gusigwa ngo mureke uko gusigwa kugume muri mwebwe ni kuguma muri mwebwe uko mwasizwe ngo muzoguma no muri se bati kandi nta wundi ukeneye kubigisha konyine kurahagije kuko kwabatoje kubamenyesha ibyiza bati kuko gusigwa kwaje kubereka Yohana yanditse gute mu gice cya 14 yaravuze ngo nimara kugenda umwuka kaza ngo azabatoza azigisha abantu hazoza bajana ababwire ngo dore ngikiri kibi ngikiri kiza nicyo gituma rero kwamba ngo ngiki cyatsi umwana Imana yerekana ngo nukugira ngo twereke neza Imana y'ukuri nize tugomba gucamwo habe bavandi semene amen amina kandi ubunyine abantu babagenda uko babagenda muza mwitegereza ubwo ariko kweri ningali salama au siko salama je limepotoka au sijapotoka umusazi mwigeze kumbwira karemi yari umusazi babandi bagaza bihita bakambere mbere tubageze nyunzu kindu wabaga abahungu barebare bareshe nkariya ngo nabakambere mbere babandi bazagendera muri tire batishuye tubaza bishura muri tire azavikaremi akaje kindu atishuye azayinjira gusa akicara ku ifasa ashaka tawe umuvuga n'umukambere mbere afite amaboko agera nganga kubera iki ngo amararasara umwe adusanga kuri friti zafi adusanga twicaye mu nzu tubona ari injije gutya ngo yinjire aratubwira ngo tumuheze intebe tutabishaka kwako tubana gusa ikidufasha nuko duhungira mu cyumba tugashaka izindi mbaraga zotuma tumusohora gusa atari ibyo navuga ngo twicaye kwese twicaye ntawuvuga tugira Imana gusa ntakinga icyumba ngo mara tubwira ati naringiye ngo bansengere hariya ariko nja muri karaga kanisa ngo bansengere hariya kanisa niba gadi kakaririmba ngo akakurasi kikiruba karanchise akabara kwaririmba icoge babakubita zangoma bazakubita n'amaboko yombi ngo mara tugata ariko nageze bizo aporo byananiye nagiye ngo bansengere barampunga yarinjiye agakora ariko se kama kitanze ninde washaka kwicara we ngumwe bati none ko baranga ko mbakunsengera bati bya projet byananiye bimeze gutese bati bya poro biri mu kugenda rimwe na rimwe nkigiye bonyorose ngo yindi saha bati bagakunja ntibiyabigororoka neza ngo saa moyo bananyoroka gusangire banakunja none ndamubaza tose byakunje bati nuko batansengera ariko shaka ngo bansengera ariko ntibigeze bansengera bavandi hizano nezo Kristo banone nabo wanze bari mu kuzitegera byagasanga ntibinyorotse bari mu kuba Kristo saa 6 nimugabo ndaba wa Kristo kandi kuje tumutangaza ndetse bari mu kuba Kristo tugeze mu ikanisa kwikanisa no turimo kwa matuzigana tukabzigana tugakandagirana mureke mukandikanya mure ukuntu turazindano tukandagirane dutani ibirabagana ku mapata iyo ibirato abagutera ariko nitugera mukandikanya nibiyambura umwambaro bikanisa bambara undi mwambaro nko wamaraye bavuze bibaza ngo basi uruyani wawe ni kwa turi kumwe twatamanye hora rabwe ngo ngani mwigenzo amen ngani mwigenzo mwigaragaza ubwanyu mwigaragaza ubwanyu mumenye niba mukiri muco twizeye niba utakibirimo ugaruke harashari umwanya wo kugaruka uko niko kuri kw'Imana yanje niko mutima ari kumbwira ngomba kubabwira ubunyine byabaye ndanze trezo ibitangaza byarabaye abantu urimo kwibaza ngo se abandi barya dufite mu kanisa cyangwa si none ni gitangaza trezo iyo nabyo kunje baba kubagenda umuhanuzi ngo yigeze kubwira Imana yamubaza ngo se dore ngabari hano kwikuma baragiye Abisirayeli batese wabonye kuntu bagiye kurone basubira kugaruka ngo bari bahanguse baramyije ibigirwa Mana arambwira ati gaso kubarandangiriza ari dore kuntu babazina ibigirwa batari kubazagaruka uburozi bwabaye ndanze nawe ubusambanyi bwo
abagabo baba bagenda tamenya ko yashatse abandi bamenye ko basha bakesha aho umuntu atakimenya niba ukakana aho utakigenda akenye niba ari ari kupenda kuki unataka kusema niki chama baba niki kopilita niba ni alivia niba hiyo anataka kuchana kana ni fara sasa kitu basta la yangu sasa araba mfutu utamulesha wangu wadase n'ubwiza utamushira ati rero ababikurikira bagakurikira ubwiza n'ubutunzi bizashira badase ko muri tegereza abagore ukuntu babagenda nabi bizashira ariko ukabahoresha ngo wambaye neza urasa neza amara ukamugenda gusa n'undi muhungu utazi ariko narasanga nibumve kabisa. abantu ntibazi kino kintu. Urahebye data? Unagiye waruhebye? Ndagarutse mwana wanje, ndagarutse kuri mikoro kuko Imana mureke mbabwire kino kintu cy'ubusambanyi. Umwaza yugurura irembo ry'uwundi, ariko iyo mwakinze mwembi muba mukinze. Cyo gituma zambwiriza nkababwira ngo kumena agazitiro k'isaramabira hakonwa akazitiro kari mitiyana. Yugururiye he saramabira hagapfu wari hano, none wakibaza ngo se niki cabaye? Ntazamenye icabaye, haza kurubana n'uhushutse n'umusinzi uhushutse kubera ko irembo rya kinguse iriya. Uwaye umusinzi uhushutse aza mukurubana yamweka ku kibambazi akamukorera ibyo ashaka, wawundi agasigararira akavuga ngo se bigenze gute niki cabaye? Wuguruye yugururiye Mundeze yibaza ngo se hose itangaza kibaye gute, naho nirembo buguruye habe nanone abari mu kujugurura abantu naratangaye. Ikizaki kigenda ngo kukizazi ibizazi bitanu, umukobwa n'umwuzukuru n'umwuzukuruza n'ubuvivi bwa ngo bagikurikiye kucaha nyina yakoze kimwe gusa. N'ukuri kw'Imana kandi kuko abantu ntibari mu kwicara ngo bamenye uburyo bokingira ngo yamagane ubwira Imana ngo intege nke nagize kizikinjire mu bana banje, uvuge ngo aho naguye nigiye nananiwe kibikinjire mu bana banje. Habe n'uburozi habari mu kuburaga abandi bana hakaburaga abana akavuga ngo abana banje nabo bazamera gutyo. Ariko iyo umwe muri bo gusa ngo hagurutse haza usenya ico gihango. Pasteur yavuze kugira ngo mu gitondo hari usenya igihango cy'umuryango hagaguruka akavuga ngo yagihango cy'umuryango cyari kivuga ngo tumere gutyo, ariko ndagisenya. Habe n'ukuri kw'Imana ndagisenye ndacamaganye, ariko abana bari mu kamagenda muri ruyenge gusa. Abana bakobwa bubu nyine nicyo gituma bamwe mu gaho cyugahura baguye n'igitangaza tamenye iyo igitangaza ahuye naco. Yiyanduje mu hotel twawe. Imana yigeze kubaza Isirayeli amuga ngo se ngugiye kubahana mu bantu tugaze kariyangira ngo batubahane, batazugiye kubahanirike batingiye kubahana kuko amabere yabo yagonesheje. Nisho gicugiye kubahanira gusa batico cyo nyine ngiye kubahanira gusa nikica ninda rumenya ko tambo guze mu kintu kugonesha ni inga yagonesheje ni iyi ababere bayabaye tiyonse inkiza yo. Kandi Imana ariko yitegereza ngo Isirayeli bikavuga ngo abasore babo ngo barabakabakabye ngo bituma amabere agonesha, ngo nubwo bazozara ntibazonza ngo baragonesheje. Imitima yabo ngo yaraguye ivi imbere y'Imana. Habe niyo abakristo banone iri mu kuba yaraguye ikagonesha ikasigara ibikasi. Ni bande bayakabakabye n'abanyamahanga n'abandi bantu batari indobo n'abaye bakristo bari mu kugonesha n'abagore bonkeje kera ari mu kuba yaragonesheje kuko ivy'Imana byavuye mu mutima we ntabagisigaranye naho yo konsa umwana. None ndatangaye yavu Imana yamaze gushira mu mutima. Iyo Imana yashize mu mutima azasigara agenda ari gihuzi ari igikasi imbere y'Imana. Ukibaza ngo se abaye kuriya naho n'Imana yimuse yavuye mu nzu. Imana iva mu nzu, Imana ngo izihunga ikagenda
nk'uko Imana agahunga akava mu nzu kandi ngo avuye mu nzu kubera iki iyo avuye ku babyeyi bitwaye nabi izayimuka ikaja hanze n'abana ntibaba bakibona Pawulo ariko yandika akavuga ngo timuzi yuko abana bazakizwa ngo ku mubyeyi wabo siko Pawulo yavuze ati bati umubyeyi yakijijwe biza bigenda bigafatira n'abana babo batari ku mubyeyi udakijijwe azakizwa abana bazakizwa gute bokizwa ntuzubasengera wabaye nk'igifu kiri mu nzu Mana yo mu ijuru uko niko kuri kw'Imana nuko muhindukire mureke nico gituma Bibiliya izivuga ngo muramenye mutinangira ngo ibaburiri mu ijuru mutinangira ngo mutanga kumva ngo ibaburiri mu ijuru mutanga kumva icyo Imana yashaka kuvugana namwe nuko muhindukire rwose ngo mwere muhindukire umuntu wese ngo areke uzagaza agenderamo Mana yo mu ijuru we muramenye mutanga kumva ngo ibaburiri mu ijuru bavandi ndaburiye umugoroba mwanga icaha imbere y'Imana ngaho stiberalide sanguye bayide Imana yacu imurenge irahagije Yohana yavuze ute muka pastor nako no mutima rukubwira ngo twaganira naje nushaka kenyere gusa nushobora kushaka nutabishobora ariko natanga kubera iki hagarara ejo bundi yahagaze hano ejo bundi yabyiniye hano kubera iki mbambibuka wabyiniye hariya muka pastor kandi ntibishaganye cyane twagize bukiya bucya bambage katambwenga twizera yeme ariko natangaye iyo bahamagara none mwogenda ye mwifashe gute murasa gute muri kugenda gute ariko yeme none natangaye Yohani ko yari kavugiwe yari kavuga ngo ibizo twumvishe burya kera sinakivuze ejo bundi ubutumwa twumvisha ari mukasamuka ireba hano eguka reka maze ngo yari gasanga Kangweri gasanga ubutumwa bwa barutekereza bapfuye ngo burahagije kuba bwo gutunga nimba ngo umwuka w'Imana ari mu mutima wawe ukuri ngo wamenye cagiye cyarutekereza ngo kurahagije nabamuhimigiye bagazabwiza muri minivami haji gasanga nubwo arukira umwana mutoya ariko ngo byari bihagije kuba byo gutunga bikagutungira ngo mitiyana bukagutunga washingiye cyangwa utashingiye bikagutunga uri muri benshi cyangwa utari mu benshi ngo kwa kuri wamenye ko nyine gusa ngo kurahagije kuko ngo wasizwe n'uwera ngo gusigwa wasizwe nawe ngo kurahagije nta wundi mwigisha ukenewe wa wundi wenyine ngo rahagije wenyine nkuko Imana washize mu mutima ngo rahagije kuba ngo yo gutunga ndatanga ndi imbere y'Imana mu ijuru niko kuri kw'Imana ngo rahagije kuba yo kubwira ngo kindi ciza cyangwa kindi kibi akagutunga wenyine wowe uri muri bantu benshi cyangwa uri muri bakeya ngo birahagije wowe nyine ngo umwuka w'Imana rahagije kubera gusigwa n'Imana ngo kurahagije none yo dukubise kuri za zindi za ya magambo twabwirijwe na base batutse tugasa tukabwirizwa na Mugenza na Binyamini ngo kirahagije ko nyine Nyamini yamarira hagaze imbere yawe ngo arahagije kuba yo gutunga ukuri kwa wagiye wumva cagi na yakwari twaririmbye tugeze kuri muriza ngo birahagije muri sepesi twagiye kuri Pasaka ngo no kuri Pentecost Pentecost hagaze iberaye mu muzinda ngo no kuri Nundu twagiye kuri Noel ngo birahagije amiga bagazabwiriza abasaza bose ngo birahagije ngo kubera ngo tubere gusaka barore icyo gituma Bibiliya ivuga ngo izabaye kubandi ngo zaruga ngo bitubere akabarore ngo bitwereke icyo tugomba gukora nugira ngo tutazibona icyo tuzire guza abandi ngo niki tuzire guza ko abandi bihanganye amena hewe n'ubunyine abantu bavuga ngo nuko yahunze izakuzanira abandi bahunze ariko bitwaye neza barikomeza ikuzanira abagore batari bafite abagabo muri ico gihe nimba ari kubwira ngo se witwaye nawe kuko umugabo atarahari tuwarangiza nakariya umukobwa umwe ngo yigeze kwicara umunsi umwe ngo yarize ngo ngiyagiye hanze abarira yari yagarukiye mu kibuga c'indege agiye hanze ngo arangize ngo umuntu amusanga nijoro aryamye atese ko arira ngo umuntu wagiye hanze
undi ati nico cyakindiza gusa cyonyine ngo amuzanira Gaspar ngo yabyina igisirimba yambaye ishati y'umweru aramubwira ngo se Gaspar ntuwamurangiza mu gitaramo bati ko naherira batoye kanji aho ko atanatomborwa no gutomborwa nta kadosha afite n'agakeya ariko reba ukuntu yabyina hati dore atase kurarira wawarize hati dore abandi uko basa badafite n'amadosha abandi bati do ugarukira mu kibuga cy'inzoga iwe ntarigera namenya niba hasheri yabo none kwarizwa niki izakuzanira n'abandi bari abakene munsi yawe ikubwira ngo dore yari ihanganye yageza ku gihe bibize vuga ngo ana mukarapidote umugore ngo wabaye mupfakazi imyaka 84 yabanye ngo n'umugabo imyaka 7 gusa bibize vuga siko bibize vuga imyaka 7 ngimara gushira umugabo arafa ngo amare gufa ngo amare imyaka 84 ngo ari mu nzu y'Imana yari ihanganye y'ubupfakazi ngo yiyiriza ku manywa na nimugoroba ngo ategereje icimana izavuga gusa yagaza yitegereza Kristo ko yoza heba n'ubundi ariho bandi bitwa ategereje Kristo ko yogaruka bazima bishanye ubukene bakabugumana bagira amafaranga bakayagumana bayagira gutoka bazara bakabigumana Imana ishimwe amina Imana ishimwe amen Imana ishimwe amina hinuguru kw'Imana ikubwire ngo se witwaye nabi kubiriki singabana abandi bari ko bitwara neza abana bakobwa bavuye ngo bitwaye nabi ngo kubera ko bari muri internet ikuzaniye abagiye muri internet mu kindi gihugu kidahuye cururimi rw'abandi ikubwire ngo dore bariya nabariya wowe mwarako mwumvikana uriya we yagiye muri n'umunyagano n'abandi bagiye guca muri kubwira ngo ariko witwara iki nabi igweza bagiye bacuruza nakati mu gihuru iyefa mu cyaro abantu batabazi ari kanisa ritari aho niringa atazabona aho gusenga ikubwira ngo dore nako kuntu yagaza yitwara yagiye gucuruza kandi mukwereka yagiye gupfafukamye bati dore ko yagaza agenda kwa kimuzima ariko mana ubutumwa bwa nihe bwa mitiyana ndaburangije nukuri kw'Imana n'ubwo bwose nta bundi buzaba busigaye nuko mugenda nk'abakristo muture mitiyana nk'abakristo mubeho nk'abakristo ubuzima bwanyu bw'abakristo